Bia kamal gwasame bana ngicha ka tungnat bana tin kon tin dong de kon ngesh bana ke gwich ka jan lisan mane bana ngicha ka nur language ke tungnat kon tin kon de kon ngach do dan deran de tong no der ko ne der mal ngai ke ja bana rach ke easy way no de do de ko ne de cause mishira do jako bi dor bi ngach la do ben gwana jen la ja gurno bi ngach bana rach ke ko na gwada me ka tuknat do dan dong de ro le ka ja ka do dan de ngai ke ja gwasa me kon dial ko de ran da tung wa dar ngach right. Okay. One kete dong de ran ka ngach. Okay. To kon ka kan banda ti de nen kon kate. No language ni ka tung nat manyam liang gwar queen. These are the main core. Magorana batok bajangach. Kan tinibu malonga. Liang o billing ka jisdu. Okay. Billing ka jisdu. Gwar. Bia gor. Tedu. Queen. Bijau du kap nial. No. Jor bi kap nial gwadaranan man kwene so ban writing gwasa mane ko jen listen a very important de jono nyaga kaniri ko ken ko bitin konto bi ke shwa mala je ke be kan mala shu ke jen ban rajalong ka jen listen ma bantin kon lo rodien ko de ngach ke de ran ka ngach ka toknat ban ke linkel ko jen mi tam lu che kan ka ngai du ka tong na tan den everything la jena easy mi tam lu che let's get in kon dong de tong na de ngai ka jala be jamat so chana we gwa da me nu kon kana me to kon ka da kot kana kot te bana gwi kel gwa da me ko broad ka buka na me shale kot na me shale kot pidil team ano rawde titigen gedde ka deg dien alengu yanda ande rana ka na me shale kot kos echagwa kot elir pini ala jom pini mala jom ka piu shale kot echagwa ala konyal gwada me to kon kamuku kon gor bana correct michi kot chi ngaja tam remember we kwene ja ko gor kon kwende kana liang du kaja michi dag den chi ngaja then you are good to go bu kon ben ping gwasa me dob dan dong deran dara michal kame neme chalo kot neme kot ngulu damo ka kot ngulu kanamo gwada me alajo nanga nangije ajen budwar bi gor ka jamo shemenen kon mo gwasa me en koda me arech metot metayir yale kot rej metot metayir shwale kot kare titani tinyen ngwan ba chole kot lo chire mi menyam de kono chole no singular de plural so mi moda tiak boko kon chana men we gwada me to kon ke mutu tu kon ngai gwasa me we dana de ro do kula identify to no nge tong na to ala kuje
neme chang neme kot chang kot chi chang kot chi chang kot nameni luak kot chi luak kot neme kot kot nial chi correct ta cholo kot nial chale kot nial bela dia ko be understand we need to one che stuck kaman cha gor ka bible that go dong there an there or there ngaje no kan kot nial kan gor ka correct mo kon ka gwara ana aname chang kot mi cha gor chang kot there gwa chang kot mini gujba gujede dir guje wana me da la mo gwa mi cha gor chang kot okay namene do kono cholo no che jen gwara chang kot che jen gwara name jen gwara metni alana so do kono me do kono ke biel mishit ke biel me toj ko do kono ngaje no jen loda chang kot jen gwara chang kot che jen gwara bana ben pingwa da me kam je gor luak kot mi cha gor na luak kot dara gwa luak kot jen gwara luak kot name che jen gwara so tell me be I remember name amagag dor okay magag dor mi magag dor bi ngaje no la moy ka jen bel gay kan chal bel gay ka tungnat ana min bel gaka la mi dong mi sha tok ba name ba ja larech okay name che ke mi chala joda me bel gay bana ngi ka gwada ten nyam ka kan de chal ka te bel riene ko bran bi ko ngaje no ko tung nore magag dor mi te di la gwar ke di do bran cha kon dial ngi ke ja name luak ko da me shi correct shi jen gwara luak ko da jala correct wana kamra din name kotnial teleje shi jen gwara kunnial jen gwara so name jala chuongone mu gori kotnial bi gor ka gwara mone but ka bible ko mi cha gor already cha gor ka gwara me cha gor na kana mene kot nial ano so chi chong right ka queen dan gor ko na je na me kus so tell me cha kus jenong kut the t ka tengwan okay tengwan kut tengwan kut gway akan chika jiwal shaitan nitin kona palka ne dialan kona dong lat ke jak palken kut gway chika yan palo kut nyal non chang men chi ne to wan la lat keno gout kan gout me te ken ka da ka to english ko difan ka do dan larija okay so no me dere shungach gout me shak Chagwa God me kot gwan jack ni just a god na me kan me jen god kele bana me be kule la small letter kan ta da nan cha non kaje so dong de guje no a pal kusni gwene ano ka nei tin lat ke jack kan pal ka kut gwene mo so na me there we no bana ko ben come main things here because you can't trying to get out of the way queen ka tok nat mu queen tok nat la gore no broad palpin ka ngai duka door cause antok nuare la queen ka ne je broad palpin bi ngaje no na me de je queen di ke de na de kan te ka ngaje de mi chiran che door che ja ngaje gwa den be dob dan der tok der ngai je be shwa easy
a lot of the algor can practice tell me je ka lora bang so if you think that no they tok de ngai lora bang can ni practice can ni lat de talk ka tung nore you know achina jainten lat ka practice lat ka tungwan ka kwi go dong de tok de shong go do dan gor kon eja runen tungwan la rana pe ko dong chenen be ngane no chengach of course mun ji kwenda ngai gwar teleri but take a tung wanted dong queen now. I've seen a lot of people online ka social media gwar an la gorga ka quick can de kan dan der an der do der gorde kush kan tambien kan but kan yok bo la roal ken ki la kan har gwin go mandana let kan ye mugwa jin la ni your time ka something mugor jeno birara den bi hulo ga ka je correction je correction gwa but mi sha gor gwa ka jan lo da shi bar gwi ko sha gor me dan rami shiwa then ya wrong one ka de rami then ya wrong but here we did practice official practice ka do dan de gor ka je gwe jeno wo kon kele long ka tung no ko dong der andar do der ja gor ka der ja kwen you know ka te ka de kon ka correct bane a chang pronunciation dan kon very different ngoda ba te ka te cha de men ger me dong chet ke ta dan gor kon ga ja cha de ger a chang gor kon ba ka la different let me simply write this na mo gwar ba bianen chet ke na me mishal ke me not na me not nga je din wo de ja kwen goli na me a na me shale a ni sham nge ja lana gor no beran juk en me karwa de cholo de katiti de ga cholo me charlotte no bi degden bi ngai na me shale nat na me shale nas bi ngai der gwa de me min tinango mirtina ni a ne dangro a me di a bi jinong bi nong a na me a na me a ajen mi to kon ke do dan der do der kuin ge jen michi to shi ga ngachen den bi gorno kek rieni ti cha gor kek rieni ti cha gor right now cuz some people dong di ti jeno ngulo da mo kek rieni ti cha gor kek rieni kan kerieten konen cha gor cha do cha gor bi kula lar ke lode danen de je amen de je kwen keje ko mi ken ngaje wo de je kwen de na la beje ba kon mo ke one example here there and there there je keje na me na mo shwaledi kana me shwaledi na kama je kon gor gwa de me kwana kep tan na mo gor komane bado dien banyo gor gwa ka tongwan aywa shirman chan jeng won na me de kwenedi this one na me ba na me bas na me bas wo kon ke a one example me de nyoko makam kon gwasme ko dong ngai kon chana ban yu ale kere ban chana ngajor ko kon go do dan dong de kon kwen keje yemo je da dien na me shwaledi kana me shwaledi na me shwaledi kana me shwaledi ko bi kula ngaja gwano duoba dien dong daran dar ngai keje chana ngi kana me shwala ba chikon yo ngi ka ba chan ngi kana me ka bas chikon ngi ka bas meno container ta na me kana na me shwala ha titi shwal ke ha ko karo na me ba na me ba meno dien na me shwale ha titi shwal ka ha na me shwale ba me shwale ba. So right now be time to be content you know ongum kwen ke jeno no you know kwen kon kan me diri gujeno dong tele jelot but ke lot gwas dan chaje gwariet mi chaje gwariet ka tok nat
ka jono kuj duob dan deri kakaja kan rod ngej ka kagde no banro me cha ka mat de ka kwene di ke de ga nangade na mo balaung balari ka jike be jibat shana min wakana me bakana ba yemoja na mena aywa mini gwijbe neme kana neme mula deg diena ci kon roy tinin kana me neme shale ha me shale ha ko karo iyo mo kona lar kana me ba chole ba chole de ba tema chana jo mo kera na mera me nan kanyam neme shale ba ra bar ke bar kene kelo bar me chale bar kami ha binang bar ke bar me ke date drike bar me mi sharan chaje ber so deri ngach ndo badana dong deri nang riede mo ko be kula lok gwasa dana dong gor tugnat so gor kon bana ta ngach kakak ngwani ko kan ngwani jana ngach ko ngwaga makan dora kana kon kak chana mo chaja ngach so you need that and be practice ka bi kagdien bi ngach do badande ngwande ka kakaja name da la kel buekaya mukon pin nyok charo dan moch kanama chale bo nama chale bo ko bi kula ngai nama chale bo ena chana man we ka doctor tene bana kula we nyok name ebo example at Guadaman ke amo jana mako benno right now we economy menyam ebo rode bo mame ebo name bo nameni bo name bo gwaza me kam right kon ga kwire gwaza name de kon nan kan bo ka bok mi chaje bok bo sa boss name boss name book boss men di de goro bi la practice along do badana nan katitine banro de ti ban shek jode kana bayol ka kere baka mi shaka ma dare jom tedi dare jino jandana ku kon focused mi shi rew shi ngajino de kama de do dan de ka kwen keje butoko mo keji bala mi tek tiaga long so dere me dere realeka do dan dere ja kwen keje so mi shi kwen bititi bika tiaka je long bika la easy ka do dan dong de let keje na me ebo na meni ebo na me ebo na me ebo na me ebo ana bo kon reject to kon ka bok to kon ka boss awewe mari ko ken bone brodo jacob bi brodo jaga familiar kake ko bitoko mo bi kula ngacha shana pada me chana jangach bana wewe katin ko ken dong de example de lat gwasame ko de kula taka ngade chet ka bok chet ka do kondora bor no kieto ko kende la gor ne keja
neme boot de kon do nyago gorbo boot no you kon book you kon ngai you kon write a book and a boat gwadaman. So you have to do your own practice cause be to bokula takaje wana gwadam to kon ke be be kon ke be to kon ke be titi tanin take confusion ko take chagmala gwar ke read long but taken ke specific read la gwar ka but for the sake of pronunciation and reading ban je yudu yobe yo nyo read kon de gwar ke je so bokule lam tek na me shwale be 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 no bana ko hin wala na me karwa de ka tugna chere mangai kona na me shwale na me shwale na me na me na me shwale me shwale na me shwale na me shwale no mishi degden si ngach daragwa so bana ke kwen ke ritin kono gwar ke okay chana na magor na me shwale bel chana jemin ganam chana kel min gor ko bokole te kelot gwasa me beke be chana min lelgo ke duob dan de kon miteke de kon gwar ke je pet mo pet na me kel okay kel gwasa me ke back ne ha chana ngulel chana de kon lele ka kene ta no ta ka ta shirme kan toton sorti de raro do moch akamdara ngach na me bel na me kel let me just do this okay bel then to kon ke pet to kon ke kel gwasa me to kon ke ka to kon ke ta titi biro yu kabakatin ga dob dan de ngai kaja wana kamudo dien ka dob dan de kon nyoko kel gaja kos gor kono bana de ale bana kangach chana man gor kebe to kon kebe to kon kebe don't da la gen pronunciation to de kono kantana kebe na me what remember na me shale katugnat na me shale na me shale tiken gadak you need to take your time ko bidwal bi ngach ko mish rush ke chepet it will be very hard for you to remember later so you need to take your time be practice ama manu mo bi ngajana man yam gwasa me mrai kon go kwide me na me shale be na me na me be na me mukero ri shamat ba chole kene na me ni gui kono nyo gwada me na me be me dar gwada me shale na me be na me ni shale man yam gwada me mi charo chamat ba chole to kuje mo na me be na me be gwada me ne to kon ke ba la dia shede kene la a cha wi tom chale ba mi chale ba ba kon nyot riet gwar ke kuide en re bakana me ki bayol kana me wala na la ka confuse all the time shana min we ba ka gwar titin man yam ana gorno ber na mo ber na me chana do gor lake
lake da larich chet ke lake kel mungon ba chole lake da na da la jenamo be chet ke ber amrdien de kon man beer la ra de kon matin do me de kon de gwana me beer kene ber wana gwada me me ping gwada bana gertin bu kon gorngu red kel karwade mishale shet jen bana gor lana mene okay kwana je kwenel gwada ma it focus ka that one okay name shale di shale ber name de kwendi shale lek name de kwendi shale ber name de kwendi shale beer no mo kon pin ka ta dan dong der ander do der ngai ke je bu kon riede me shal ke shet bu kon ngai chet de mene so ajen ta dan der ander to ko model ngai ke je ka tung nuari men nyam dini jana long bala practice ko mishi practice jangat indiala content good no deri ngach no ke queen big attack but mishi practice mishi lat and then chitelam bogwa maybe talk so they encourage a lot of practice get it in a lot ngeja tita da seem like telekalot but ka kwi kwena no da jilwak ko mi jaram gor kwen la talk ka shi gor na me da la mo gwa ka kwido wana kate kokien ti kokien ti bana otina bo gore tin kokien tin kondong da randa da do der jangai ke jeshet ke dong mi che do gor lariet ki do brida dere kwenidi namo go jeno beja nyotia kon moja dor gwada me mi cha wenene okay rewdi ti go jeno biarun moch manyam okay manyam gwada me ne me shale shi use me shale de use hi okay ingai kondiale gwada me ne me dom kuje shale na ko be kon ko go kwende ajen na ka jen na gwada me ne merdien to what to remember here to kon ke nin chan racha ke kwi kene so kenyam kene rewti tini kam kwen kono mo no dong dara kon boga yo merdien bala redin dong ba gor wala okay mene kwen gwad me bala mi shal kamo charo ke nin chi chana mistake chana jemen gujeno amendien dia mistake gwad menyam na me shale shi nyal dem shi nyal dem tiaga non dioje shi nyal dem ana wana kam de ping gwada mena shi nyal dem shi nyal dem shinyal dem kene shinyal dem tiken kadak andek dien jene menyam gwada me kene tiken kadak nyal correct neme nyal da nya correct midlo no dien duno men yare jene cha dem ulatan dem shinyal dem correct shi nyal dem shi correct so kujame name mishal kame nyal shi gwa ka jen senten right kono ko kwide mene so correct wana medien ajena mene meta gwada me shinyal dem mi kon ka ngach ti cha gorti name shale hi lana mene distinct shale hi name shale meta gwada me shale name shalena la na gui kono gwada mene la na me shalena de gor shit kanuk kana yede ko kende gor ka je name me shali te gam pai kon gwasa mo no so retini
michro do kap door derim door deri ngaitin cause right now she convert kwen ka ko rieten konditin ke bana konditin chana kamrar kan bana to mishi different dien shi ngach no tidial de gala tiagaji tell me they are difficult long was dan gur jeno deri tok deri kwen deri ngach michi kona me chi kona ngach no bana we kam da dien ko bran broda kefika baye mo ka door kwa da me mdong deri ku mi chawo ne she okay got it okay nambo deri go deri ngach okay chana kuman pegano men rod kaba ko binomo bi kula ngach gwada me ngujimo much understand kad piguite gwasa me men yam eshi na me nas na me piet chinat piet dia correct chinat piet wana crowd she not piet she not piet chinat piet gwad me ngulare deg de kel karwada anan ka suppose ada la anero man yam kana bedi pinya so the correct one right now aneme okay chinat piet wana kamano dien na me gwad me man dang she ben man dang sheben man dang sheben wana crowd man dang she ben man dang sheben dang mo mi chite ka tom nore ba la der shi tok erong correct de en na me engu an mene man dang sheben shi man dang sheben so na me de kon jigo no ngu ax shi correct na man so right now we are trying ko der around there kwen der jangat kan ban mi ti chama der ko kwen di der dak rawti chama chit ka ake ho der ko kwen di na mo der tung wara du der jaka very easy no gwada dan en gur jeno de tung na de jangatin remember no rie dang ro mi sha ka matkel de ka kwen di jan dan gur ka tung nat ki dob dan ran da do der ngai ke ja quay shom no de ran de tok der jagor ki da ro da kebka no gwad me dong jira me dong kan bani la rape kan bani yuali mechanic kon ngach ken ka ngaje go gor jeno de na me de gor course very important kaje de gor de tung na da mo de ngach ko jin kare ban by the way they are very important gwada dan right now muraina ka kwitong nuare re bane ke very important boro dire alaka gwa ka duob dan dong de to de ngai keje ko kare ban teken ke lot medit bi gro de din ngai ko de ja kwenedi an tok nuare no mo ka gwara ke re ban taton ba to gwada me mishale ha te kon ke o ke u ke ho te kon ke e ke ha te kon ke he ke e ke ha te kon ke o ke ho te kon ke I ke hi then one last thing te kon ke u lel kono madien dial kajen listen me ko gor kono bana kamat gwaskel be kon ta dan te ka bana jangache okay na me ni chiang mu gor jeno bi to bi ngajala to these are very important extended vowel ka extended vowel ka kare bana kana bana yuale
are banagan ban yala ga de chan men ga de je mishi my previous lesson mishi gor dong de ro de kabaka long bane gwa de me to kon ke ngwane dong goro de randa ka ngach you know do da andar ka ngai ke je na me a na me ha na me ha na me u na me u na me ho na me ha ha o ho i hi u so be careful gwa ka do da andire ngai ke je la practice all the time the same thing should also goes to you. You need to do more practice. Me jira man go de tok de ngai la tok you need to do practice. Na me a ha o Bejorable whipping. Oh, e, ooh. Okay, right now, chikon youth can channeling. Do da under do da jangai keja. Cause jin gurub do ngacha ngula tuogo. Ta ja practice. Lo jogo math bi jodien bi nyoko liang. Gwata me baka gor ke riet. Ben riet a gor mete re baka na make bayu ali tetin ke bayola. Tinen konga tiken dial madien mare bane kene bane yuali. Okay? The chalka vowel can extended vowel. Then bane duob dan de kon ke kwen ke je ki duob dan de ran de ro de kap dor ke je gwasme ban je goro ban je ngat amen yam chane to ka de kon gwa dor gor shit ka pal it ka kak you know chan je ko pelenon pal ka kak ha gwa de me shit ke de kon dor kak pal de kon ber match. Okay, awewe dire ka gorno no. Ha gwasame shet ka kak shet ka lak shet ka tak na shet ka bar adite ngwana gwidero ado dire ka at na me o shet ka tok shet ka tok shet ka tok ka kol awewe to kon ke bul but look nok awewe nok mane duk bane wana ko chet ka lok chet ka kor chet ka dop chet ka mok urod kebeka gwa ka duob dandere ngai keja te kon ke chet ka kel chet ka raw chet ka bear chet ka kel we nyam te kon ke te kel chet ka te ko kende kon gor bear no te kon ke bana gorro ka kwidien chet ka ta chet ka mrodian shal ka no de kono gor nono wane kamera dian gwasame la he gwasame chan do gor chet ka ber
chit ka dep no ber dep chit ka ket đi to đi ka gor non te kon ke chit ka lep chit ka ber chit ka ket chana ket gor chit ka tir do tir te ka jan ta mon te kon ke ha bana gor yet kel karwade chit ka shet no sorry shet okay wo kon gwada me ka o chit ka coach chit ka kol chit ka lock chit ka mrinde kon gorten mde kon nang niam chit ka jok no der wo niam to kon ka ho chit ka coach la coach ngay kon coach chit ka mrinde kon gor ko te la combine bo to stichan la da gwat mo ko dong me che kon niam man chit ka pol mo gor kon pol te pa ke u ke ho ke lo ke latiten bat ko rai kon ke ho karwade bat dil te ka coach chit ka call kon la na la kwalel ke je ki call de kon gor call ki call ba to kon ke it ke pil it ke piu it ke tik wo nyam to kon ke chana dor gor dit te kon ke piu te kon ke pim no awew mo kon ko wu chit ke luk te kon ke kun te kon ke bur te kon ke ko kien te de kon gwaten bo dut no awew so the reality right now chana ke gwich ka ta dan ji kon gwi ke je mi ji kon gurno de tok de ne jangach that's is how it's supposed to be ngi koro dan ka gor kono bana ngwan bana ka ngach kel so gwado be gor no baka nyoka mede ka queen kon ko de kan ko shubloy dan ko do dan de ko shubloy dan ka jan gwado men sorry for that you need to put something different color okay na me a kak na me pal na me to kon ke ha right now na many this one okay na me kak na me pal na me bar ka ha gwada me to kon ka kak to kon ka lak to kon ka tak to kon ka bar ka o to kon ka tok to kon ka tok to kon ka tok to kon ka kul ka o to kon ka bul to kon ka but to kon ka luk to kon ka nuk to kon ka dok ala wo nyam me dok to kon ka luk at sorry na me dok na me dok to kon ka luk to kon ka kor to kon ka dop to kon ka mok ka to kon ka kel to kon ka raw to kon ka ber to kon ka kel to kon ka to kon ka kel to kon ka ber wo ka ha to kon ka ta to kon ka wo ka ha to kon ka ber to kon ka dep to kon ka ket gwada me to kon ka lep to kon ka ber to kon ka ket to kon ka tir ka ha te ne kon kel chit ka shet gwada me to kon ka o chit ka coach chit ka kol chit ka lok chit ka jok to kon ka ho gwada me chit ka coach chit ka call chit ka kol to kon ka chit ka pil chit ka piu chit ka tik to kon ka to kon ka dit to kon ka piu to kon ka pim mi bo kon ka gwada to kon ka luk to kon ka kun awewe na kene diala ti ka de kon goro de kon ka ngai ko mi kon ben ka tong na atla goro bu kon whatever way de kon tung wer ngai ke jamo then de kon use so na me der we ka ya ko do dan der tong wer der jangai ke ja my final thought ka jana me men de kam ya one last da la ken ban tong nat an ban tong nat bani tok nat ban tok nat taken ke ala pronunciation and dan nanga ke dong jen dong de ku jana ban tok nat
to kon kadila shola a e o u ke kwich South Sudan to kon shola a ba cha da he so to ti gaten but tin lal mala ngi je longo ti kan dial of course ngai kan dial tin but gor jeno ne de kon tin dong de gu jeno ti kan ge different dia ne lue cha lue ka but riet dial kon tin ngan dial ka kel ka tok no re so we remember no mo gwada me chilote da longo chana listen me chana je gorkel de gu jeno dong te tardien but very important kaji mishi wa woni ambanyo jikka ka ngi dodien miti ka recommendation badere lar